aja nalingsir, amang keto perak yuk kawin lari yuk. Kawin lari? Dijang dan Bani kawin lari? Ade. Domplok truk nyen. Perak. Dijang. Ada nambe yang nganten ya beli karas. Bebas aja nak jabe, timang aja dua gong, tadi pramisuari, tadi nak gede, tapi rabine dua. Yang ajak ke jalan-jalan Mimi, dua gong jalan megregor dah. Ampun nang kayon, ageno geningan kinalit-alite. Gen. Gusti Ayu kekirik bang kiwo. Gusti Ayu rago cerik ngajak nak duo. Kenten kadeno cucuno nya ampun nang kayon. Amit tidak. Bosun. Tangiran, amit. Senya. Tan, tidak ngantan dia nak duo. Nih. Nama kenapa dong? Pangseng padha kan lamis keto masih cai perak. Ayo Dijang. Cai uli dijo. Dijang wantah parakan tetata dan Gusti Lingsir Dijang. Rumah so cai. Dadi parakan tetata dan wake uli jagat nak kegomah. Madaking Gusti. Nak mudian kaden ciwake dini. Arsan Gusti. Sing ada leng mulo. Dadi pate delek sani. Bang Sido mesti kang jagat sigar petong kelawan nak kegomah. Punike kayon ni Aji. Ini ada galah melah nih. Ada pejalan di patah buluh cening. Yang sikot mirip dewek ceningnya. Sing antas bakal menjangkut di gedong iringi dan aki agong bantuannya mirip. Coba aja aku menekan gedong. Jaki pak ngawake maluin naseling apa? Nggih, yen iringo kegedongan kindo Agung Lingsir jak melingap. Yan takeno yuyu, udah ayu melingap sirap. Tidak nyakitang ulun nadi. Udah yang kita ulang nanti melingap. Cuman Pak Don. Ini sanang perihan cening. Kantong agung sigar pedong sadeta. Branone kesugiane yang dadi kapo ban bapo kise teng sekepedek pang mekejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis Pak Gusti. Apa Pang ada lihat-lihat bisnis. Ini madan Gusti Patih KKN ada nih. KKN. Gusti yang dados santuk pinunas titiang sampuna ngamargiang sane asapunike wenten banyak rare suning napi dados tinggi Gusti dalar titiang dados parakan titiang Awak itu kecepok langsung ke nale. Ini ketok-ketok kan sama tengkenci. Mengkiker. Aji, di subane kena-kena hangkian, kekena subaji. Nah. Dadi rabi ya konet yang dadi rabi. Sake wala aji si subenawang. Yang dewek tiang nenenan, kadang nak nyem-nyem. Sengkangin, sengkau. Nih jani namping yang linggih anak gede adanya dua gong, raja, sing penuh bentiang ji. Aji nak ngoreng-ngoreng tiang. Nih, yen buka menjalani nak bapun tas ngewen, doren cening ada bapun untuk sing sanang cening sumenang sayo. Yang ngiring ji. Nah, makin numun Gusti Lingsir kaping kalih Gusti Ayu. Ki anak makin pacang dados rabi ngamal jagat. Semalia karyan Gustine nenten becik puniki. Titiang puniki sarang kali karbangyang dados parekan. menitung ngancir kemudian. Icen titiang karyo sani tetepan gigit nang dados kepala bagian. Iya. Nah, jasa gitu bocor rahasia. Aji bocor rahasia Aji. Misi kan kita libat. Bang. Kewala sikot ngajak mau bagian nih. Rara. Titiang pandai. Yang cidol tadi kepala bagian. Nggih. Beres. Bang Adong ngajak goban cini ngangkat dari kepala bagian. Bagian nongos-nongosin WC. Bocoran. Lan bocor rahasia. Aduh, Ji. Wah, jang pecat sepang. Ripit senggus aja ini semua liwatan. Mangkin puniki pinunas titiang Gusti makaryo ring puri sarang yanak mangdo becik panyake mangdo nenten ning. Titiang tutup mulut. Angkat titiang dados camat niki dados ajudan titiang. Bang tae. Dadi camat. Nggih. Wah. Dongnya antas gobole kene tadi camat. Ning. Aji jangan Ji. Yen sobo keto perhitungan caine. Kewalu subanyak betel misi lamun penyate. Domar dadi camat. Dadi bupati sana. Tak misi. Nggih. Kirim tianak bener malu ayo. Pang jengnya gimana? Dautan.
Tiang pas bakti ket ara didonake. Ini pinako bukti Bukti ini tercapainya tri kerukunan umat beragama. Khusus utamanya rukun umat Inu di Bali. sing tadi raga saling cacat dari raga agama. Benar. Bangpo kedai pekenyung solung sebayan tante. Kelado sloko bao sangat teken pengling sere. Kengken. Iraga bang pekedek pekenyung paras paros sarponayo solunglong sebayan tako. Tuh, Do subuh asas tri kerukunan umat beragama interan di nu subuh rukun Man? maciri membukti Nah, ane lanang-lanang memutih memutih. cara hubungan ambongan tan penah katon Mau setelang. mestelang keke Mau Setelan. Hah? mau setelan Mau setelan. sing jo mestelang Mau udang putih, mau dasar putih, lek nget puncak udangnya nyap-nyap. asa subuh mau busana adat Hah? dini nyirian iraga bisa mewujudkan program pemerintah kedisiplinannya mapan uleng dhuwur ada pikenoh artin pakaian adat. Nah, apa pikeno hatin pakaian adat tuh yang udang putih itu? Udang putih Hah? kesuksemane suci kesucian pikayun nuju dalan idane lanang-lanang medestar putih Hah? medasar suci pikayun uli megarapan mayatnya mojo jahitan ngawangun tetaring gusti pang mesuci kayune Tuh kasut keman udang putih. Benar. Ya nak lanang tuh supaya mau udang putih. Man ya nak istri lah daseng dinuju ke pura kengken tuh. ane istri apang mau pusongan Mau pusongan. oh Ya istri. benar Oh gitu. Mbak mau ada atas tak mau keriting. yen ada nak mau keriting dadi mengikuti kemajuan zaman sate walau yen dadi pinunase Kengken. sing dadi mau gamahan ke pura Saya di makamahan. yen mau gamahan ke pura kerangsukang budo kalo ciri Cirene. donyan setrone Dewi Kaliko Oh. nungalang suku nang kleng cokor ni besek mau gamahang rambut ni inan liak itu Tuh sinadiko. sing dadi mau gamahan ke pura Saya di makamahan. gusti pang mau pusongan Mau pusongan. yen ane mau keriting potong rambut Hah? ada anak adep pedesal Pedesal. ngai pusongan Ngai. utawi Hah? ada anak adep sangul subo pragat Oh. ceciren pusongane Kengken. ane subo gereasto Hah? ane subo laki rapi popusongane ngowinu Oh iya semua nak merapi mau kuranan. mau pusong tagelan Agalan. yen ane bajang-bajang Lejang bajang. mau pusongane gogonyeran Kokonyeran. isi ngelenteng mau gemol jaran Oh tuh cirene. irene Oh. heci kedek Mumpung si jamat tak mau sangul. man Ni ada dah cie. Ipleng ngayak de puro nang cie. Tomen nganggo sangul. tumen ngayah ngangon sangul Oh nak loh itu. oh Si tawang gitu. nyen tuh Ih desa ketut lai. desa ketut rai Oh. namula antang rabin ne kan dewo gede mayun klian adat banyar pogama ngane to Oh tuh bandang nang cie. Ngayak eplang di puri. Nguju ada karyong. Bokebek kayak nganggo sangul. man Lantas bopi odalan. Man ngayen sekogong apa jajo kukus. satu rai Oh. begitu Sekandong dia petang daso. pedang daso taneng Apa jajo kukus? udah tuh kukus ne mau ada bodak ke dong Ah, teka bodak ke bawah ngono. Ngada jajo kukus seseng masih bah. suwon kan satu rai Suwono sing satu lain. Banget sekogong GP penyewun keto iki. GP. sarwan sing mesebah tekap bodak sing nyelet ya Oh. Rere
nango di sepes kokonge. Yo rere nango sangol ngatut di sok. Jepet kan teka bodake sangolne lane. Ulung sangole teko cicenge caplok gitu. Kadene jajo kukus sangol dak. Bener dua gede mayun paling ngelong-long sangul rapi. Itu namanya kesalahan teknis. Gitu. Salah teknis sedane. Yen sangulnya namisi tali. Mesti kali. Tegulan di boke bungselan di tu. Gitu. Subuh tekot tegulane ada landas tebak ban cucuk kone. Potlot. Rupane cara potnot ada, ngenah ada cara trisula. Gitu. Jong lain nebak pangkanti tembus. Oh, berarti tembus. Ada masih susuduk ione Apa do. kasut kemana tuh po cucuk kone itu? Cucuk kone ne nebak sangole pangkanti tembus. Artine nyucuk. Subakti ne pang tumus ring ida Sangyang Widiwasa. Oh, gitu. Okol cakupan limo nuju mebakti pang mecakup dadi besik ngep. Pang tumus nyucuk buko anus dupone nyucuk memene kang pang ketrimo antuk ida Sangyang Widiwasa. Nah, itu kasut sama cucuk kan. Baru ya canawang. Jani kene Kengken. pang ledang pang lilo kayo nida dane makejang Kemudian ature niburan. hiburan. Au. Berupa apa? Megening ci jacang duet. Mau gendeng duit. Bareng-bareng ci jacang megening pang rame. Nah, Turang hiburan. Ambilang ingat ang nostalgia ne subuh liwat. jadi halo-halo. Loh, Nah, menjudul Asmara Kelapa Muda. alias bungsil. Sejudul gendingnya dok enak. Oke. Bareng-bareng. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 usan borin duet bareng-bareng cai megendeng aja icang. Tejak ngangang cara jair ngamangan bungut si ngomong. Jang madingang gede cikat ngangep jang. Nget kecung ci buat pet. Kemudian bareng Dek sun tunggu cung kedok. nah bareng-bareng parame TBC. TBC cang sehat. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 bernostalgia kita melah satu kelapa sebelah buat apa sebelah buat aku ayo kita ulang ayo ayo kita ulang ayo belele, ada geneng misi belele rap itu. subo angsal rep kalau jadi sing belele Kengken. lai 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 ikan ikan Ikan-ikan di lautan lautan jadi bengong melihat kita daun-daun daun-daun kelapanya kepalanya ikut bergoyang keasikan asmara kelapa muda asmara pantai jelita burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan mari-mari kekasih hati aku rindu padamu nona rupamu cantik parasmu elok oh, 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 oh.
dan di malam minggu aku tak datang padamu. Bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Langit mendung mas, hujan turun mas, angin barat dengan biung kaki tebal. Begini nasib Jadi bajingan. hujan bajingan. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Asalkan suka, tiada orang yang mau larang. Hati senang kalau tidak punya utang. Hati senang punya pacar dagang pinang. Kandang kulentang jukut gedang menanti-tanti. Yen golika jom subang ental bakat patik. Dot yang patik ketiangan nubayang cerik. Dia gulam gede. Adi gulam ramang sih. Tu yen cijak jam gede tu be bung nangkil gitu ke karuan. Nostalgia burung nuri bukan. Tuh bang buku selimuran pekayun rane biar kisis menetir. Yang penting dibalik tenang. Oke itu. Oh. Apa kedek kang sih? Sun begenik itu. Biasa ingat kan dalnya Gusti Ngurah. Man. Ingat kengken. Ingat busan man ngintip. Tuh cai sing biasa. Tuh nak kena biasa nih jelek-jelek, nah biasa laksana. Masih sadonya itu. Kengkennya penaten nih. Pik manying-anyingan. Dia lirin nanti. Tidak nak kabong dua istri. Itu raos. Sekat dua istri. Dalnya Gusti Ngurah. Tadi ya. Pik. Kaya sente. Lah ate dijak. Tugasnya bertaleng sikit. Lu kita bilang satu. Kapok. Ya. Yen bener dadi manusia, mula patut ngelagae. Apa gue nani jani? Jagat sikar petuling kelintang lokah sejeroning pariwisata. Humawanan para turis manca negarane mekejang jumucuk mai. Nyak wen bisa lantas bener magae. Bisa lantas mikir nyemak kayu wetugan kletok-kletok anggon toko sing dak ditogok ya. Dot. Disubane dak ditogok. Adep sing sinahmal. Adol ring turis wong duro negarane. Nah. Janten lah kue boleh jinak. Ya pinsik. Maaf paras jane tugel. Bisa ben mukir paras kok. Angin bodogol. Nah aku Alih adol. Le boleh jinak. Nah, ne soleh, ne lantas tulun timpal bakat ukir. Apa bakat sejabung musuh? Keni aduk titiang. Kon kemana ada di tiang ke Gusti? Nyinderin di tiang nih kok. Nun timpal ukir cedak ukir turun napi nados nih. Sangkan dadi lemo, melajah bener ngeraos. Penganutin ane badan pri kayu parisita. Mapan ada kenucap. Awiya kita mujar kinawi karno sebenarnya. Yen tadi ben pelapan ngeraos. Daulah besu apa buen ngeranenya anakane mirengan sakit hati. Tersinggung kurang jantos. Rong Ngurah. Do ke wawunya akti di tiang. Atau orang ini perang Gusti sarang itu dua Gusti. Kasado di tiang. Manying-anyingan kata deh. Hitung dukau. Yen tiang sing sangat lakar memedeh marep teken paman. Apa pun paman parakan saya. Sejati ini gini.
Paman tuh salah tampi nah. Enten manah punika. Ada tiang pokok nyarane di dua istri. Nggih. Sing jek itu terus tutur pamane pisan. Dados buron ya nampak napi no. Mengingetan. Suwo darmane dadi parekan paman tiang nerajat dulu. Si mula patek nampak ini di dua istri. Ya gue jadi. Paman kaden Subonawa. Ini ke Kengken pekibah bumi sigar petung ini. Ya namangkin nami titian ya mangi. Sasukan ari kalau Gusti mingsikine mendados rabi di goreng puri dan mangmu purine banyak nenten pati tangken rasuarang penangsilane semalih te piragi titiang pekrimikipun di bertakyane banyak utamane sabu. Yen pangyang te mingsikin Gusti Ngurah dane Gusti Ayu Bedawati. Atepung mibar menawi ten meduwe pikayun mangno dados rapi. Napi teduana sapunika. Santukan dane morago sedeng-sedengan duh kapan. Yanten wantah sangkaning pengekan ajin dane mumpung melinge ring kursi agung. Yen kengken kaden unduk Dendi aji nuturin pukulan tiange. Coba sing ada wang unduk jak sakit ayu dadi rapi. Nah cerah atur pamane pisan. Dia mulai sangkanin paman agung pemekas tuan tiange. make Ane angon tiang kena sesai. Tiang marijani dua agung lingsir. Medrebe petayun lakar ngamet rapi. Pikayun sapunika. Nah iya ale antes sing duka si dua agung istri dihapus Anu nalis mangga enten ngemar. Lijak soleh yen kengken kasten rakat raden ini sigar betung Menawi geni kedasukunan menawi dia kesan sangat lantang lakar menik bakar yen liu benang raos pasti ke liu lakar tiring margiang suwo darmone pinarkeparkan. paman yang sapakur tegi bupak sing ate gawe lakar nutur liu nggih tapi jen ngelah nutur liu pengajari sing lakar sat dia Laline dan pamane nah bisane lali anggus tiring ikian. dia nak lain mesemaya Ring dua istri dia asus kuning ngerung nggih makin jadi pacang wenten acara mesesanyan. ini wina we atuh wen tegas bucanan itu marep teken dia sak yang urin paman nggih napi benten iki ane jani dua istri kadang kepuan-puan dipuri nggih mapan kempu ban biang kualon mekas bisa tiada dirapi nggih nah murah di pelangan jani ane sanang gelantingin gelas sejauh murah atau sungguin saya nah pengitih telah marep teken murah denyen murah tuna supakti marep teken gelah pemekas ritat kale gelah lakar medal utawi gelah melancaran desen murah joh-joh pengsetatu bareng aja gelah do mawanan tiang setatu parek sareng itu eling setato teken wacanane dona sapunika nah jadi mapan uling lung jani tiang siman takir ane jejak tiang cen sing mengapi duka idenya Enten menawi Enten 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 aring jeroan. nah ida sepun eling ning kulo Gusti parakan yang oh jaman tangkil ke puri walau itu saya ada di puri nah lungo kena tamanan Hah? Penyeruane mongket ngiringan lunga kaudiano Mangke ta enten istri Diano. dauh Kalimantan ten Gerah toyo mang lungo kena tamanan kan paman pone semekat apa nih tiang mangihin nah ini sen papan paman bisa dua kan paman gangsar matur sampun aja sampun iko mau baos. paman yang ngokasan kudiana undingan dia lakar tangkir begini jen ben itu mulak sumarep teken dia bisa aja paman matur nah Ya sampun iko titiang mau pamit kai ngiringan. nah
paman di pelanggan itu salah tampi. John wenten anak sapunika. Yen raga dadi manusia, pembisa nyidra anak. Yen ada nak temen ngukir, bang ya lantas pahat. Tur maning kayu. Sinahipun teman ngukir. Papan iki sir demen teken luluh cerak tur pamane pisan. Pun poh lho. Jepling malu ya. Pangyak. Begini nah. Sang saya kena tiapu. Ini nabi. Jen mawanan. Nggih. Nak kena lemah. Nyenawang. Diarep tiapu aja ya Supakti. Lantas di jalan yang lingkung sing tak wang. Sing lempas saja buka bibi dekap nikah. Semang ne jani gelah medhi. Nauhin dewek bibine pangsi detangkil diajak. Doning syarat saja kayen gelah lakar mewirasi kelawan iki. Iringan gelah bibi. Inggih hening asapunika Ratu Agung iring urusan. Mangan buka jani. Dadi adenyen kayon gelah lakar nyesel. Yening gelah eling kapening pariun lukane sebeliu. Saji. Lawas den akiling sir ibun gelah. Subenilar gelah nyawa. Kiwalo pangu bapien yai panjak bekerja. Kitu masih suwecan ide yaji kapening gelah. Subengawat tuang anget kayon gelah suweja kayon ide yaji ngrorohang gelah biang kualu. Tunggu dadani mewalik pipi. Sedado jejah kayon gelah. Ratu Agung istri. Dados nenten simpang sekali ucanan paluh Cokordewa punika Ratu Agung. Maka sami talor sampun tatas antuk tidiang. Sampun api kuentenan paluh Cokordewa dikirim puri Ratu Agung. Sakewanten ritepengan mangkin. Banget tidiang lungsur ing paluh Cokordewa. Sampun angkal inekan punika angin kayon Ratu Agung istri. Menawi sampun sancita karman paluh Cokordewa. Ngemangguhin asapuniki. Pemekasan mangkin. Kaswecan ajung paluh Cokordewa aksi. Kali pangbaktenipun ipanyak taler aksi Ratu Agung istri. Mana tidiang sane mangkin. Bacang iringan angan paluh Cokordewa. Mereka kaudiano ngelilo cita. Dumugiri sampun irawiri kering udiano. Dumadak sehananing dukitan pikayon paluh Cokordewa punika. Presida Purna Ratu Agung sampun api. Ayo didiang. Iya ningkit waduh bibini sedang melahas saja bibi. Kayon. Duaning uli di telun jantung. Ingurah sengada tangkil kapening gelah. Nyenawang. Sembangane jani ngurah sebenyanto sanggelah dituju diana. Tang dekaset iringan gelah bibi. Inggih iring asapunika iring urusan memargi. Paman tangkil. Gustin pamane nak hijau. Dosipun bengong. Kemudian tumen jani paman gengsi buku itu tangkil sampai lagi dan kemana jalan anaknya bayang dia mata.
bagong istri ngenika ken beli. Tadi newek kena beli tangkil. Ini namanya. Beli matakon malu kene ilo. Ulu apa tuh? Uli sembangan dong ngiringin dari bagong istri di udiana. Do dadi tumen tandrong pedakone ken tiang. Sing jemara uli semangan, mula sedap tiang ngiringan dari bagong istri. Sing man ngiringan lo pijo-pijo uli tuli. Sing man? Nak ken beli makesiap. Kaden beli di bagong istri mo ganeng. Ditu sedungkul Gusti Ngurah. Cuk, Gusti Ngurah nganeng anak lo. Ngebot. Ngelinggih sepeda motor baru. Menang kajang ngomong. Mau sang lakar kok jeluk. Gebet yang bibeli ngorto nah. Ngorta ngane sing-sing. Jeb bagong istri maganeng. Matan beli ini selong ingat kan? Uli duri tu bukan beli percis bagong istri kan beli bengong sak mau pangan. Sajan tuh di sajan. Tuh di ini lo ngiring bagong istri nak loh nyene gandeng ke Gusti Ngurah tuh. Yen sajan kita tuh tadi lengah beli. Lengah kengken. Cek gebet kedeng nih loh tuh. Kang jebulung nasno yang diona. Borang ona ngebot. Yen cang ngedang nak ngebot sing cang bangko pai dona tuh. Sajo. Weh lo. Ken. Ane bengong beli. Apa tuh? Gelot to bangkiang Gusti Ngurah. Kenjel molo to pisano mutumpok kene bades megane. Beli duri na percis ke cara bagong istri ngena. Sing beli medas sing santu. Apaan itu percis itu beli? Bot. Pak lu ngajak lalu dulu. Saking ungkot percis cokor dewa pangihin titian. Apa nih Pak Bang? Patah santu saking ungkor. Silet percis saja jet. Ordo apa tuh? Silet percis saja jet yang mula patuh besik tuh tawang. Silet bagong istri nih. Jet jelma loh ne belar tuh. Jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet nih. Oke tuh kena beli ngordo. Ajan. Apa ngebian patuh beli? Sukron. Oh ne. Nah, tuh aja bawa apa tuh aja rambut gitu jadi ordan beli ya. Dona guyu wang lo. Mantap. Jadi introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Yen lo cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah, asing mecunguh na lo saup ganeng kengken kenap lo perasaan lo kengken. Di cek cengah pasangan beli. Nah. Di kengkennya kajak Indren nasnya buka dado, pang mati, pang sape, pang Ang patuh. sabe lo pocol. Ke dalam dua gung istri, len keres, len keco tas Gusti Ngurah. Sajan beli subakti. Yes, subakti saya ngedong udang beli matur. Yen kita mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini mah tiang malu ngireng ini. Yang Gusti Ngurah penak. Man? Ne lo kale beli. Kemudian. Yen bakat ke gunol bok nam kejampang sing juari nengok kemesuan. Kalau bang Sajan mau ngalin mah. Yang pamit. Iya sapun itu punikira bagong. Depan di sebelah Buya leh ging sertu. Tapi ngajang di tiang lungsur gang reus lampu. Priantukan wau di tiang kulit akhirnya akan tedangan.
mane jani ane sandang tiang glanting ada sing wenden ngeten mapan tiang merasa selawas tiang murid tiang sempatung barang-barang memarakan aja mau pinatu penyeruan rumawanan sekadi tiang sing ada rasa let sing ada rasa kimut lakar metakon deket ukudan mobil yen mau olah tuturin tiang apa mawanan itu dua wong istri mengaku itu para tiang kangen yen biasanya tahan situ mengaku itu kasih kan untuk debat Udah beli. kan kayak mungkin miduk itu nah Ya ini kemana ada di tiang? Riki sina wetan bebai bongol. yen nak nengir tuh kena bebai bongol Nih, tan mau kita masuk kita capat nget siap. sekan gitu nih Mirip. Sekan mirip. ya kene kan Tapi menawan nih, sing itu ceratur pamane udah piye makin. nang paman matur Tiang Ket lian paman matur itu kayun mau ucana ring itu. yen si kayun mau ucana kek kaponen Dijak gitu. mere Nih. Supaya para kedua gingsir kita udah tagal pergi apa? Para kedua gingsir, udah tagal pergi apa? Para kedua gingsir, udah tagal pergi apa? Wetan tagal para kedua gingsir, wow, meriki. Terus gitu. Yang dijam udah kepet. Terus gitu. Ini kental legit tak jenik ini. Duh, peninggalannya lentik. Bibihnya manis. Pih. Renet, gimana kebiasaan sih. Ih, jegek deh. Mandi bisa dong, bisa. Mandi bisa dong, bisa. Bisa bisa lali. Bisa zaman bisa. Ada bisa lali. Bisa ada bisa. yen mani-mani yen gedeg pasange adeng-adeng raos minyak kelapan tur maning penyak nyulur raose dia jang ngercep cerceng-ceng kebes tur maning yen bin mani puan bahasa pedek kangwang bibih kan kene nyeng itu nah dia kayak yang kelima kejang kebes yen keles lah nanti ya yen tanggung jawab Dan ramah. Ya kan keles, wayang ke keles, ngomong jawab. Dia tanggung jawab wayang keles. Kita marah. Ampun becek kayune, seneng kayune. Ngane nak lu persis cerita dua kong istri. Atut. Kamu keceluk. Tur maning jadi patuh jersilin. Ya. Raos apa tuh? Hah? Nama kena meneng raos. Makan asap napi di tiang. Napi. Sangkan bisa ngerausan tiangane lu. Mulai sangkan mau nepuk kenapa kengken? Gusti, yen sekala mangihen yukti nenten di tiang Gusti. Men? Sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti. Wit sangkaning parakan duwe gingsir sene wau boleh matur ing ida dua istri. Gingsir lah kayak ini. Nggih. Weh, alia mah. Gingsir? Wah. Bahagia nih, tepuk jak nado bahagia. Bagyo kengkene. Karena Gusti Ngurah mau picok pipes kenca. Si boy channel. Lupa. Sekan. Sekan. Kang sing channel. Ih, jadi jani. Tiga tane jani. Nih.
Sepatu gede-gede amun balon montore dengeng nih apa nih? Adut kan. Nak tak muncul nih. Lanying mangan. Yenane lanying tur maning ngane mangan nih ngorok bang pamane iki. Mati. Mati, mulai sana malah. Gusti! Gusti! Ya emang gusti-gusti nih. Gustai! Melang ngomong kayak Binti alon-alon numune alon-alon. Wau tijang mangen kadgone puniki semono saking sarung jadi. Kadgone puniki jadi angin madam impun. Men, Aduh Gusti Ngurah, Gusti Ngurah. Papanipun jatmo corak rumah sakit cengrung titiang lah nyamuipun nitan sana kadgone puniki angin ngemademan jatmo cacat. men hitungan pamane kayak Banyak titiang upotek mapan titiang nyamu. Nah yen gitu jatuh pamane suk semua tiang. Nggih, Walau bukti yang ya nih, deraus kan? mangkin. Benar. Nggih, Bang tahu aja nih asal. dan mau bukti. Ye, gua mati. Dan Men, Bagi. Sing modaya, Cak. Tekan kebiasaan cai ini. Ngemela buku cai ini manis. Mau ini dia dua isi. Sing nyak mau kakingan niko. Bangku tu dan Gusti Ngurah subuh mau takut. Nasi mamang kini, bas besar pak solas. Nek kini kan pelajar di pemarakan. Menjajak, lek jak. Jadi malam mapian. Siap. Wah, ini. Lu, dia Jang Milu terlibat tawang. pemilu lah terlibat ini. Wah, baru tuh ngotor. Hei, hei. Gisi yo, Pak Sing lain. Oh, betul. Ah, Yang gisi. lain, Lah. Li, tu yang dini beli nyelat kado dan kemudian ngawet tegak di bangki anget senang. Nih, tu hidang. Bos gede kena he. Di bangki anget, nah, tu ngaronyak mangus. Kijak matanya ini. Buka penyumuk ikan tampak, becece. Kijak lebih bangke. Sesuai dengan kayak bangke. Berdiri-diri, mati itu kesuatan. Baik benar menangkap orang jangan mati. Yang kijak bangke, kita mata sini. Yang jiwanya mati, jiwa sendiri. Yang kijak bangke, dosa. Weh, batu nih. hei, yen bener wani, aneh sandang lambehan apa? Kaden kanjut. Tung dadi bungut lambehan sangat san. Tur maning, ngon kadi rasa tiang. Teken kebisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Dan bina kadi begawan rona. Walau di supane tlektekan. Tutur karawan praliksana sing manut. Yen kene betapane kulit larang paman. Kulit begitu yang ada, sake walau anggo sing ada. Ingat paman, wasisto nimitante. Pati kepangu, uliane raos, menusane nepukin sangsara, memekan mati udah raos. Ingat apa sih? Jepang kuping titiakan tos. Tapi uang titia puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melihat. Tapi uang titiang sewe hatiane. Sing merasa tegen belik. Tonton titiang ringi uang. Paman matur ngeraosan tiang aneh naluh banona supra kemu keceluk nganeh naluh persis kerido dokong istri. Sila nyaksinin yang ngomong itu. Tadi dengang gini. Sila nyaksinin. Yen paman dot teken saksi. Saksi ada. Yang sing jong oleh saksi. Ini mau kayak pernah ke saksi. Apa saling angutin bawang lenyak cara wayang golek di televisi nek.
bangsat keparat. Gede san kena. Ane kengkian munyin beline, atur beli kan aku isi. Tadi loh, bani tadi saksi. Hah? Bo Praga. Dengkek nengeng nganti gede mata. Pangeranang yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, johong ibu moyong, mecepol mata ancang niwang setau mata nyinya. Cang sing jejak. Lo dadi tanruh wen ulian sap kan matakon. Kaden mula saja beli maro matur kandidat wakong istri. Paman gingsir, mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak hijau. Kaden gitu ada wakong istri kan beli. Beli landas modong ngajak cang. Mula lengkuni lo ngireng ngidad wakong istri. Kaden beli dod wakong istri, gandeng akan dane Gusti Ngurah, dane Gusti Ngurah ngandeng nak lu, benang kajo, aji ona supra baru, masang keceluk, silit tepatu ajak jet. Kaden gitu beli maro ngorto. Dija jangan ngomong kita belah. Mara dini. Dini kau. Bolos. Jak lurus pada Mang Gusti. Ada Pak? Jak metelan orang awon nih. Jak anjuk Gusti. Nulakan pramu bela dekin air ban. Makin tedumun. Titiang mangno boleh mataken ringangan Gusti asapun api hasil titiang matur asapun iko duko itu wagung istri ringangan Gusti titiang wawu matur asapun iko Ya duke itu wagung istri. Tadi mau balik kori paman matur di dukesan ping kuda tiang matur. Itu sing kayu mau cano. Kayane mungkin milu kue kawan. Lah penyeruane buek Benar ceket becek. Yen sing bener penuno kembecek itu nah. Duko wagung istri pinaka ciri ida cenidra rengangan Gusti. Napi teduane ida cenidra atau cemburu. Kalau tidak ada budang di balik batu kok cemburu. Kalau cinta tanpa cemburu cinta yang hampa. Aduh, kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat. Ajan kucing rasanya coklat, timing rasanya mio. Nah ulo sane. Kita nak nyudokin pekayon itu wagung istri. Oh iya. Para kanak benar-benar dasar Das matian. yang ganti paman mati kudiang mas. Asaman tiangan. Kalau si gedor-gedor kemudian syarat ngangkol nak dilongoton. Konget luwung baci ngisir di wagung istri. Jauh di mongket. Tolong mongket. Aduh. Apa ada syarat saja. Duka sangkolot keni gingsir. Saja ya kena tresno ngajaya. Kan ke karuan lagi. Konen lo. Nah kini mumpung lo konen be menipuan pasti ki bener sekolah. Sesupane ngene mahyo gitu. Anak ya kengken. Unuk yo men sanjane beli teh sepenawa. Kengken ya. Kiratu. Ngepon tiwas tek-tek. Para puan nyilebes doang sekali angon mayang listrik. Ken beli. Mau? Nah, saja ke geser. Banyak yang aku. Saya Yo. yang lagi le ya kan. Ras supaya kita sing ngelak nih bogi guys. Nyilebes angon mayang listrik. Yo bakal asin lo. Lo mongkek Ya. patuh nak mau timpal yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto jok. Kedo. Nah, nang orno beli apa kalau Betul. Lak sing ora akan nyamo apa ben ajak lo budang lak akat yo namping tipis banget beli bensin yo. Yen sing ben yo melak tipis banget beli melu kali beli. yang ngelah bang, yang masih bingung yang sing. Kok ini tak dalem lo. Kengken tuh ndok. Bang makan yen abedik tipis beli ne. Ini ndok. Penampan kalung sing mau kelo kok. Lu bulan. 2 bulan lebih. Tugas penampan kalung ane liwat nih, boyo nganggo kucit guling ngaji telung benang kali. Ken beli. Pang bakat beli kan bedek beli nyaru nyilip pipis tuang setali tugas puan teken yo. Oh gitu.
Oh, kita unuk nih. Oh, yang kedua jani. Yo, ya tene nu mutang kan beli gue. Jangan mau kusir peluang sila dijak micung ah. Nah, sekarang siang kan ngajak yang Bentar sekarang lu. beli. Tanpa semua udah beli ngajak nyamuk. Gitu. Aja nih jelek-jelekan nyamuk sejatanya beli nih jelek. Gitu di kalau orang dilek. Mantu beli kau dengan aku cek kulin kan dia jadi menang kali ke sekalung ada kan. Lo sepanawan. Bukan sebeli nyuang kucet tuh nah ada satuan beli yang ngangek. Patung nganggo nyile nganggo mutang ke patung. Jadi dia mutang tuang asal kali. Beli nangan lo benang. Dong nang yang laso. Jani beli dah dia nu mutang kan dia ben sekat 5 kali. Dong beli mutang. Hah? Nah, Banyak tuh ya. Mutang. Kemudian utang sangat tang. What? Beli pembekas aja lo syarat ada. Syarat kenapa? Iya, saya merasa. Untuk apa? Kau cedok udah hilang lo. Ya ngalah. Ini katik ni kudiang. Katik ini cedok sama lo. Jani. Au jani mai lo. Ayo nah. Ngengken dia kira mau panganan nih. ketemu krasolo natin di tiang. Tadi gitu. Mau populeh kipun kaki ngadekan cedok Gusti. Nye lagi ngsen. Nge. Dia naik paman salah tak. Di tiang cedoknya ini kadek ini tiang. Dia nak metunan, dia tuh yang ada cedok mungkin paman repot nih. Di tiang cedoknya ini Weh. kadek ini tiang. Yen bener truna, Nge. pisang bener ngale gae, yen mune cedok konen kate to. Di Oke. di tiang mangkin. Ya di tiang mau pamit saking Riki itu kita Gusti kang ngadek cedok nih. Nye. Ya. Nge. Oh. Gimana tuh? Weh. Weh. Lagi Kelintip kan dari sini. Kelintip. tidak dingin tidak weh. Weh. Dijon pun ngadekan cedok kan ini. Weh. Ngapain? Nye. Dijon. Semua dipun ngadekan cedok. Gesek bangkat tuh di tiang ada dulu. Weh. Weh. Ngapain? Nang dia apa mati nih? Nang udah apa mati? Man, nang dia. Nang udah. Iya takon nang dia apa mati? Nang udah apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Angon kali usung. Mami tanglu bro matur susu. Napi kantun kepada mengaku tukar sekian-sekian. Yukti ya. Ampura yang sekian-sekian kadewa. Riantukan para kanduwene pun paman kincun. Dados purun matur kati sapulite. Muastu cukup dewa mengaku tukar sekian-sekian. Sing sandang urah matur buka kintu kapini. Sepatutnya nih gelah labuang bawas kapini ragan urah. Aksa mang masih gelah di busung. Pas kedropon saja gelah. Masa mitra jelek, masa bang jelek lah kapini ragan urah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet praden misi lantas buka turi paman gingsi kapini gelah. Kudiang gelah ragan gelah. Ratu Agung. Sampunang cukure dewa mau cani kadi sampulite. Tur maning sumenia rembung paten titian. Napi malih sikian titian. Kadi raso urip titian katuringan cukup. Ruwenang ini ketamatan titian dados panekan. Titian risasat tekia kupang menjantan sampun lenten persisi jadi keledang kayu seperti. Sing sandang urah besanget lah karena napang raga diajar.
Yen dia moneka dirasa bakti ngurahi kabeh. Apalah karangan belah waras. Sepantun titiang murid, titiang enten sur-sur ngaturan subat. Wahyu diatmika sekala batin titiang. Menawi cukur riwu kantun sumenia, ring ini kan titiang ngaturan ayah. Sana makin Ratu Dagong istri. Paling ngocok kori dewa kenikayang atau yaji. Mangdane digelis kocak tangkel kepuri Ratu Dagong. Ide yaji sampun nyantos ring puri. Inggih. Inggih. Yen ngasapun ing ketik yang lungsur mepanggi, ketik yang pacang tangkil kepuri. Terus. Sama kipakane. Ngencah lantas peluhe pesuk. Jatene gawe apa jemak murahne? Cara sing ngikut teng dhewek murah kadang dak diparekan. Parekan pawakan Pradiwi nikel ajak nyatu lantas diningen. Murdane jagat ni patut sungsong cakup ben 5. Merago akase yen hidup pangtawan murah. Mekenah bener. Duh kapan sida macepuk akase kawanang Pradiwi? Sejaban bener nyak cara sesengak metu di masa nang rene apa lakar bakat. mami kanggo matur sisih kuwaku. Wes sampunan salet arsa titiang. Wenten titiang melaksana kade wau. Kumanti titiang aturang ayah. Napi iwan titiang aturang ayah. Rengning titiang merasa dados parekan. Merasa titiang unas lungsuran pikir puri sikar pedung. Napi iwan titiang laksana. Kayune. Yen unduk murah ngatur ngayah sing ada nak meletak. Mulun ini acap-acap pengkapo. Kewala buka satuan bapak nebusan. Yen awak para kan mungkin among-amongan bener deh. Dijo bener patut nongos. Soalnya kena nah. Liu bapak nyerita kapin murah. De pesannya murah salah tapi. Sing ada nyenyet bapaknya bakal malasang megateng sih murah ngiring dana kagung sing ada. Yen murah dah di apa dini? Titiang kumanti dados parekan. Oh merasa murah dah di parekan? Yen murah kelawan mbak mekenken. Wantah ke bos memisan wagu. Oh memisan. Yen merasa murah ngelamisan. Ngelambak. Suku dadi raben duagung tedong jaga. Tujang murah sing bisa ngobelaksana. Yen kita laksanaan murah busan, nireng kita duagung istri. Rasa murah sing ngajelin tegak bakal ini dadi rabi. Risapune manah-manah titiang. Yukti wang parilaksanan titiang. Kemon aksamaya. Sane mangkin wenten penunas titiang Sumatera. Majang ringmo riantukan saking nembene neduni titiang mriki menawi wenten bencana salidakan durus pangojana. Gini lah. Pang presiden yang murah nawang. Awenan tembok mai. Teka nengoken dewek murah. Mapan singaken mbok di Jago Tengah tuh Padang. Cekati teka rasa sing laparakan yang burine kini. Mejane mbok putus murah. Kamu ditungaturan ayak buat Padang. Mangga nenten kasep wit sangka di titiang sane mangke titiang untuk pamit. Lautan. Niki
Ji. Dayu nih kengken nih. Dayune berak-berak. Kene nih nak subuh kawis taro bapur raos sango patih agung bungkil dayu nih usak. Menitungan jenenge jane kengken. Aji. Yang mau pamit Ji. Aja bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut tan Ji. Menkal hijau. Ngiring ada dua gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing jeneng kedukian lautan nih. Yang pamit dipenting. Lautan.